Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi, guys. Pokoknya mah seperti biasa mancing di situ Cileunca Pangalengan, guys. Pokoknya mah lah, wayah mah tiris. Mudah-mudahan lah aya cintana ieu wayah kieu. Tapi da cai mah haneut ya, teh. Haneut we cek urang Pangalengan mah. Cek urang Lebak mah nya tiis we. Pokoknya mah saksikan terus video ini sampai selesai. Pokoknya mah mancing mania jorojoskeun. Kita jorojoskan Mamang. Jorojoskeun tuh mancingna berdua, guys. Bang Awe agak buram-buram kan bae lah. Tong hilap, komen, like dan subrek na. Subrek cenah guys tuh jorojos fishing. Mantap pokoknya mah. Kita mah cari yang ridho aja lah. Masih belum kena, guys. Serangan mah mantap, guys, tapi belum kena. Ini meren guys, tidak kena guys. Ini meren guys, nah ini yang kena guys. Lumut guys, bermain guys. Kok tidak ngabedol guys? Ternyata dia lagi pelakunya guys. Berkaki lagi. Kungalina guys, aduh. Kok gini sih ikannya kaki-kakian? Masa lumut dimakan hewan berkaki? Ya lumayan lah daripada lumanyun. Ngalaina guys karena luput. Ampun deku tuk lain teh. Ternyata dia pelakunya. Oh, sekarang makan lumut. Tanpa kompromi
Langsung saja ngalai. Nah, nyai kena geleng mung. Ai kena luput ngalai lobster teh. Mula ke bawah ombak gitu. Salapan siki mani gerde. Apa nanti? Bukan genap gitu. Apa? Ini pasal Berjung aya badotan. luku-luku aja. Oh. Pas katongol teh. Tina kojana gitu. Eta teuleum. Cita ai abah kumaha. Oh, cenah talina huras ngajar buta. Beres teh heula. Coba yang lain kali. Di arahnya gitu para lupa dan Masukkan dia. Tumpul. oh, datang sekarang. Apakah gerangan? Si belum apa sih kayaknya? Oh, palingan kecil pisan ya. Baju lagi letik di. Buktina. Ayah buktinya kan dede bayi. Kulungnya lauk ya. Ada jempol. Wargi-wargi ya, budakna dua anak macet kan sih. Gagahnya rasanya. Saya betul-betul keluarga. Dah, bening. Sepelnya bener. Ah, iya tadinya Oh, aman. Lumut itu lumut. kan ini mah kumpu. Kumpu. Ikannya di pinggir. Ini ikannya kaya. Ikan guys, lumayan lah 4 jari. Juru itu mah di waktu jam 8. Juru itu siap
Tok saya nak kamera dulu semua gini ini jangan di waktu. Bisa-bisa oh yakin kudu menang loba. Ayo mengereju. Biji rewas anjing nu pas nutur ka ngaji gini. Dek ngarontok anjing. Kan di dia. Udin bumbu. Itu ah. Anjir, salah saya. Lupa. Itu juga lain ah. Kan segitunya. Apa luput lah. Wah, ji naon eta ji? Tahu. Cir, buat Bieu ngecedo ji. langsung lompat. Lari ke depan. Oh dia tengah lupa, mulanya ka dia. Dia ngecedut atuh eta. Ikut. Anjing, lukut anjing. Datang tuh itu mah. Ayo itu mah. Mantap nih anak muda ya. Terus Ah. Ada sudah ada, Bres. Anjir, tidak melawan. Aduh. Ternyata 5 jari kucing. anjing banget gitu. Anjing banget. Aduh. Kurang mahayang deh. Oh, jangan berebet kemarin. Iya, sojak. Sojak mau gagal. Masalah lanjut sih balik gitu. Majak putih sayur. Oh, urang kadio. Basa mengkukna teh ya. Basa balik mana? Urang menang menang 8. Mantap atuh. Oh, Pindah tuh. itu. Oh bagus. Oh, apa didinya balik atau didinya cicing? Ya, tidak apes juga. Sama. Belum apa? Belum. Eta ji apa sih? Beda. Pura urut. Maaf kanan. Maaf kanan. Gede sama gede ah. Anjir, Pak Dot. Yeay.
Oh, Dadot. air mana? Wah, ada kedua eta mah. Ayo kedua tadi mana? Dua eta mah luhur handap. Endah. Enak. Nah, Anjir. Supaya lupa sholat sana. lepas anjing gitu. Ada lagi. Apa mah? Ngelawan sama ngelawan. Tadi jauh. Tadinya Tuh, eta mah nyanggut. diantepkeun nih. Oh, bisi dulu. Oh, pusit sayeuna urang geuningan. Dudut. Hey. Hey. Bande. Mau jadi besar di mana tadi? Kumpul lapak si Abah teh lah. Datang nu kararieuna teh. Alintuh. Alintuh. Wah, guys, ini mah rada badak. 5 jari ini mah. Iya, iya, nol duit mah kuriak menang hiji ge. Kiraku mesti itu mah tuh guys. Nak ieu itu tutup-tutupan tidak metot. Duh. 5 jari kucing lagi. Umut bermain cuma 2 jari. Umut halus. Dua jari antara nih aja. Ada video lah 5 jari. Jualan pajari, tadi saya kira lalai kita dia Bekasi eta. Duruk baradang lah di alam teh. Garadena hunkul. Obe, aing teh lalai itu obe belah dia mah. Ai beunang nu garade. Urang belah teh, urang ge meunang biru gede na tadi teh. Kembali teh, Itu tilu. gede na. Ya terlalu putih. Delapan sih. 死んだ天性 Sorry. Rekod biji ieu pan. Siapa kali kira nih ese. Aduh, ini mah. Aduh, ada dagingan, guys.
Lumayan ini mah 5 jari manusia ini mah bukan kucing. Ah, kieu guys kelebihan kumpu teh. Kana lukut mah kieu. Kana kumpu mah tuh kieu. Ah, gitu. Besok ngahujat ka kuring teh. Ngajatkeun teh make rongsok. Sama ijen bisa sampai bisa makin utang itu bisa kucing sampai pilih mau ditumpu mah. Kurang-kurang mana aja di konten kreator. Oh, anjir, lebih gede kita. Mana tuh? Wah, langsung pulang. benang fosil ngungkul Rame. udah Masih kene ngebuik dirinya. kayaknya biasanya si Pupit pemain cabutan anak sudah Jadi nyuri rancah lah ini. oh benar Mal koy sih monok di itu. Jangan agak apes. Cakeun ieu mah Wah, itu langsung ngegeruduk. Alhamdulillahirobbilalamin. Aduh udah siang aja guys, ini teh udah jam 12. Kita akhiri saja mancingnya guys. Nah gitu guys, mancing kali ini kebanyakan ikan yang gede-gedenya main kumpu guys. Udah geningnya kecilan sama karena rumput mah gitu gedingan ikan ada 2 jari 3 jari
komo dina lapak ieu mah guys dominana kana kungfu guys, jadi nu galadena teh tidak pati makan, kurang makan sih karena teh aya di dieu mah lapak ieu mah. Tah kitu guysnya pokokna mah rekomendasi ya lapaknya lapak si Abah Lotek guys di lokasi nanti di Pamecot. Oke guys, kita lanjut cek koja. Ya alhamdulillah nah, dina lapak ieu mah mancing teh moal di bagong-bagong teuing pasti aya we lah hiji dua. Pokok kekaparengan mah guys di dieu mah sok aya wae ikan anu badag alias badot, tinggal milikna, tinggal teknikna guys di dieu mah asing batur ngawur ku pinang oge tidak berpengaruh guys, karena kan saya juga tidak pakai pinang guys, ngawurnya pakai bandul biasa, bandul aja menir tetesana seperti biasa pakai si madu black madu guys. Oke kita cek koja dulu guys, kita lihat cek koja lapaknya langsung di upload guys ke Mang Daud. Tuh guys lapaknya oge ngesiap-siap nu ngupload tuh po. Ai lapak super mah aduh langsung di upload. Upload dulu. Sok atuh semoga berhasil, cek koja heula. Cek koja. Seperti biasa setengah hari. Cek. Guys, sorry Mang Daud, sorry, ceret. Ada lah, tuh, badot, lapak lotek, ngageser ke sini, ngageser. Aduh, iya sih ya, tinggal ikut ke santai, iya. Wah. Tuh guys, ikan semua guys. Tuh masing paek oge da baradag tuh. Alasya, lesot alita. Ai jedoi. Cek koja. Anjir, badot guys. Mal kurang tambah 1 kilo lah. Pokoknya masa gitu guys lah. Lapak lotek rekomendasi.